Assalamu alaikum. Amansыздарбы, ардактуу Тез Жария каналыбыздын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүн сиздерге Тикону тартууну баштадык. Алгачкы эле Тикодон баштайлы. 1301 номери менен белгилүү болгон 97-жылы чыгарган автомат коробка Тико 160 миң дейт. Ады менен бар экен, алмаштыруу жолу бар экен Матизге. Ичин күрүштөп коюп кеттир, кулпулап. Телефон номерлерин калтырыптыр. Байланышыңыздар, чалыңыздар, алсаңыздар болот. Жерде дамелер турат. Байланыша бересиздер. Ардактуу көрүүчүлөр, бир нерсени эскерте кетейин. Эгерде кимде ким TikTokко кирген болсо, бардыгы эле TikTokко кирет эмеспи? Ал жакта биздин каналыбыз ачылды, жеке каналыбыз. Тез Жария каналы деп издесеңиздер, сөз түрдө өзүбүздүн баракчабыз чыгат. Ал жакка кирип катталыңыздар. Башында алгачкы видеолор кирген. Мындан сырткары дагы видеолорду киргизебиз буйруса. Бизди колдоп туруңуздар. Биздин көрүүчүлөр активдүү. Буйруса алдыга карай план төрмөкчүбүз. Кийинки Тикого кеттик. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум ага. Жакшытарбы? Тико канча экен? 60 миң деби? 94-жылкы экен, а? Кимден экен? Охо, 60 миң дейт кой. Көрөлчү. Лажондор жасалып тура? Лажон. Ички салонун көрөлү, охо. Коробка автомат. Стеклар дагы жасалып. 60 миң. Каяктан алып келдиңиздер? Ошто эле жүргөнбү? Раска жасалып тура? Мейли, базарыңыздар да ушунага. Андан да кеми барбы? Кичине күчү 55-терге түшүп бересиздер. Мейли, базарыңыздар да ушундай эл. Тез Жария каналы. YouTube'га кирсеңиз болот. TikTok'та да ачылган. Ассаламу алейкум. Сиздердики? Көрөлү, а? 97 жылы. 18. Бул жактан жакындаштырып эле көрүп койлу. Сырткы көрүнүшүн берсийле. Лабойндо бул жерде азмат жарак бар экен. Ага, баасын канча деп атасыз? 120 миң кеми бар экен. Тайын олтура турган ноолорду, чехолдорун жакшы кылып коюптур. Коробка механика экен. Стекалары таза окшойт, а? Лонжерону таза эмес бирок, жасалган. Оң жак жасалыптыр, сол жак таза экен. Канчага келсе бересиз? 100 миң нак сурасаңар берет экен агабыз. Баллондор зимний экен, кышка даярдык бар экен. Жазгыга жайкы баллондорду алат экенсиздер, мине бересиздер. Ийгилик ага, базарыңыздар берсин. Дагы Тиколорду көрөлү. Тико пирш агалары жок бул жерде, Тиколордун. Канча экен Тико ага? Канча? Тартпайлы коюп. Тартпайлы коюп. Сиз тартпайсызбы? Маштан тартасыз мындан. Канча дедиңиз? 90 миң. О, 90 миң экен. Кеми бар экен да. 85 миң дейт мына Тикон. Тиколор арзандаптыр. Тико аласыз папа? Автомат керек. Тикову? Өзүңүзгө? Балаңызга. Каяксы алып кетесиз? Тез Жария каналы. Поз кеңири туруп эле анан. Мен түшүп калдым деп коет го. Эч нерсе эмес. Ма Тикону көрөлчү. 95 экен. Боğaz канча ага? 120 миң дейт. Механика экен, а? Аз болду. Айланып келебиз. Бир рет менен кетейин. Тико кайсыз? Канча экен баасы? 120. Кимдики энеси? О, көрөлчү. Ким алам деп атат буну? Алабы экен? Көрүп атчабы. Көрдүңүздөрбү ага? Ба, бердиңизби? Бердиңизби? Кандай экен, жактыбы? Сизге дагы барбы кыйла? Лонжерондор бүтүнбү? 80 миңге бүтүн лонжерондубу,
Endi ko'z astida japagan ekan. Qancha yashashda? 95-yıl ekan. Unanı satıp kafe açatken ağabey. Sizler de maşinаңыздарды 1-2 ayga satıp biznes kılıp duruyorsunuzlar. Maşinanın üstünde жүрбөсөңүздөр diye. Marşrut degen var, avtobus degen var. Kırgız elimiz murun aylanına жүрgөн. Bul oturan kança görem dediniz? 110 gibi. 110 go? Oo. 110 minge beretken. Euro remont almashtirmanglar qilaveradi. Nesi euro eken ağa? Açыңчı? Onlar euro kapatılır. Oo ye. Bul jagı 80 ming eken da. Tamaşa. 110 ming eken bul jagı. Ba үйдө ремонт кылып аткан ашып калгандан алмаштырып. Ошону бар деп атпайм, бягын алып берди. Запча сөзүбүздө деппи? Aday kış gidiyor ki ne? Aday granata, bir tamam tutar. Onun arkası paşinken amaçlı. Gördüğünüzler şunday. Kaysıl tiko oltat, bağ oltat ki ağalar. Assalamu aleykum. Televizor çıkmaylamayın. Tez yer ya. Nan alıp da. Kim alıp atağa? Siz mi? Ağam öke bağ kılıp atılıyor. Oğlum sırası yüzüğünüzler o he? Naçar kış geldi. Naçar? Ağa kança dediniz tikonu? Son değil. İşte o tamam. Başka yeri var. Kim? Kızıgan yere geliş gerek de kaynaklıkan yere gerek. Uşul ağam Callavatta görsen Callavatta çıkat. Oşta dese oşta çıkat. Tartmayın dese özünüz süylep kıçıp tiyişese şu. Kaç öyle jirgön şu ağa. Aka bir kişi niye adam olsanız bir jönü bekinip kalsam. Adıyamınızga qarap bekin desen. O şöyle. Ne oldu ya? Ne oldu? Çıkmayız be. Karabka avtomat eken. Ay çıksalım kırgız payı. Bora maşina yolda kaldı ya. Süperden Tez yer yakın al. Şunda kançaga gitti? Gitmeyin. Bolbaydı o. Pauza kılıp durgun. Bolum, pauza kılıp dur. Gel çık. Buna yem mi? Pauza kılıp koydum kızart bolmam. Şu balaşını. Baştan çıksın. Spek var. Var başka tarafta değil. Oraya ona oturdu. Var başka tarafta. Tez yer yakın al. Vatikonda göreli. Kuzoptor taza okşaydı. Karabka mekanika eken. 1896. Oho. Salon zınk kom ne? Ağa boğası kanca mı? Ha? 250 göbü. Lan şuradan tap tasa. 250 göbü bir beptir. Ukmuş şey. Baylanışыңыздар. 250 görbeptir. Kança veresiz ağa? Üstünde kişine koşsanızlar biledi eken. Çalıp söylüyorsunuzlar. Muna ağabeyim Tigos'unda görüp koylu. Cana görüp ketmedik be? Ya görmedim. Siz de boğasını жазып koysanız ağa. Görüp koyuyoruz. 70 km. Avtomatik ya. 95 08. Ем базарға түссеңіз диқаншылық be? Şu boğasını жазып koyalım. Dikanlar var. Oy. Bardığıyla жазыш керек ta. Ем диқаншылық болғаннан biri ем түшкені var, кеш түшкені var арқылда. Бірінші ол шөтқан var. Автомат коробка екен. Ола тұрған басы қанша olur? Қанша үшін? Bir bağını айтып қойсын. 70 be? 60 bin болса береді екен. Ағазымен байланышыңыздар. Мен болса жиынтықта ерейінем. Бағалар шундай болаттыр. Тиколардың бағасы. Қызыққандар болса çalып бір байланышып алыңыздар. Бүгін көбі жақсы мұналарды алышты. Ошолардың қатарын сіздер дағы толықтаңыздар. Ассалаумалейкум, дағы бір жол Тез Жария каналы. Біздің шығарылышты көріп тұрған ағалар TikTok қаталыңыздар, Тез Жария каналды іздеңіздер. Мұндан сыртқары атайын бізден
чыгарыштагы видеолорубузду лайктан басып, колдоп, поддерживать этип туруңуздар, колдоп туруңуздар. Көрүшкөнчө.